new stuff we think we're doing more stuff that's more for me anyway that I'm writing the lyrics and it's more hang on. Hey Danny, will you shut up? Oh, truputėlį. Will you shut up? I'm live on fucking television here. Oh, sorry. Come on, yeah. We're just looking for yeah. Come. Yeah. I can't be long. I've got to see me mate. Prie mūsų prisijungė Anatemas gitaristas ir jisai... Anyway, as I was saying, this new stuff I think for us is we're trying to get more into. O naujais kūriniais norime įsigilinti į žmonių sielas. Because I know exactly what I'm writing about and I'm looking at like if you were to look into your mind. Jeigu padarytum savo proto nuotrauką, tai pamatytum keistai atrodančią erdvę. Išnaudojame tik 10% savo proto, o kas ten dar yra, daugeliui žmonių nežinoma. Ir man nežinoma. You want to come here and have a fight on fucking television? Come on, man. Stop this! Blow me on it! So, yeah, if you're to look into your mind, anyone's mind, like there's a big universe there. Like, I think if you to do that, you would be able to expand it. And this is what I'm trying to do. I'm trying to point out the things that I know are true. And that way, then the people can find out the secrets, you know, because everyone needs to find out their own secrets. And Pasinaudodamas momentu, norėčiau paklausti, ką galvojate apie jūs apšildančią grupę Saltas. Baisu, šūdas. I think they're nice guys. Aš manau, jie puikūs vaikinai. Ar daug koncertuojate Anglijoje? Ne. O koks skirtumas tarp publikos? Skirtumas groti Anglijoje ir Lietuvoje per didelis šiai kamerai, bet aš pabandysiu išreikšti. Štai skirtumas. Anglija pilna netikro metalo. 200%. Mes gana įdomiai pašnekėjom su Darinu, to turbūt pabaigsim ir kad jo neužmirštų Lietuvos fanai, turbūt paskutiniai palinkėjimai. What can you say for the last words for Lithuanian fans who will be watching this TV program and that they wouldn't forget Anathema? That's exactly what I wanted to say, what you said. Don't forget. Nepamirškite mūsų. Aš viską sakau, ką galvoju. Kalbu rimtai, tiesiai iš širdies. I'm serious about everything. And when I say that everything I say comes from my heart, I mean it. And it is out to all those people, like, you know. Žmonės koncertuose mums svarbiausia. Jie gali kovoti už save, o ilgainiui ir už pasaulį, ir būti rimti. Gali pasilinksminti, bet reikia pagalvoti ir apie pasaulį. Jame per daug blogų dalykų ir dėl to mes tampame piktais. Tu turi būti piktas, yra per daug šūdo.